One, two, three. Yeah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Gavin. Sekarang Gavin mau bermain balon lagi nih teman-teman. Di dalamnya terdapat air. Nanti kita peletusin satu persatu. Sebelum kita peletusin satu persatu, kita hitung dulu yuk teman-teman. Ada berapa balonnya? Ada berapa, Vin? Kita hitung yuk. Ini kita mulai dari yang red. One, two, three, four, five. Ada warna apa aja? Kita ulangin lagi dari pertama. Warna apa aja? Red, purple, blue, pink, terakhir yellow. Yeay, sudah semua teman-teman dihitung dan warnanya. Sekarang kita peletosin nih teman-teman satu persatu yuk. Warna apa dulu yang mau dibeledakin, Vin? Red, oke. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Ya peletosin, Vin. One, two, three. Wow! Warna apa lagi, Vin? Yang kedua warna apa? Purple, oke. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo peletosin, Vin. One, two, three. Nggak kena. Lagi. One, two, three. Yeay, meledak teman-teman. Wow. Sekarang warna apa lagi? Blue, oke. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo, kita peletosin. One, two, three. Nggak kena lagi. Ulangin. One, two, three. Meledak juga akhirnya. Warna apa lagi, Vin? Pink. Kita nyanyi dulu. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo peletosin, Vin. One, two, three. Meledak ya. Sekarang yang terakhir warna apa ini? Warna apa? Yellow. Oke, kita nyanyi dulu. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Ayo, peletosin. One, two, three. Balon yang terakhir akhirnya pecah juga. Yes, sudah selesai teman-teman. Gavin mecahin balonnya. Sekian dulu ya teman-teman bermain dengan Gavinnya hari ini. Tunggu video selanjutnya dari Gavin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dadah. Gavin, dadah. Assalamualaikum. Kiss bye, Vin. Kiss bye. Kiss bye-nya mana? Gavin? Kiss bye-nya kok nggak ada? Oh, Gavinnya sudah sibuk. Kiss bye.